Hadin ka jingkut no jong ka Samoy Trekam jong Deputy Commissioner ka Ribhoy District ikong RM Kurba ba insimpat saya kawipat ka jing Trekam kum kinong Trey Sorkar ki nong yalam bapher ki badan Ribhoy District kentup nadu ki nong yalam sinong ki bakentup na ka nong po town committee ki nong yalam sinong na ka umsning town dorbar ki nong yalam seng bahlang jong ka district bat ki nong thok khubor na Ribhoy District Menta ke janmit gila penlong ye ke jing ye kendulang hanong po na ke benta ban ai ye ke jing khublei halor ke jing Trekam jong Deputy Commissioner ke district dagab ai ru ye ke jing ai subha kum gadak jong ke jing pensa jing kan mau halor ke ke bai le tre shitom khamtam habawan ke khlam jing pang COVID-19 Kusiti Kusita Mary Purba IAS Honorable Outgoing Deputy Commissioner of Ribhoy District in appreciation on behalf of the food estate and the people of Ribhoy District as a whole would like to pen few words of appreciation and gratitude on your new posting. Your hard work and dedication toward the people of Ribhoy District will never be forgotten. As a dynamic and brave leader, you led from the front and many challenges on the way you confront. You listen with the same earnest to one and all, no matter how great or how small. What can be done, you told straight away, and did not let them linger in hope for days. You sacrificed your rest and sleep, so we will not fall in problems so deep. May our God keep showering His utmost blessing on you and your loved ones and in your future endeavors. Thank you, ma'am, from Eric Kalbenrani and the team of Ribhoy District for press fraternity. Thank you. Kinong yalam kilapan pau ya ke jing benut ba in mi no na ke district namar ke jing la jong i ban ai ke jing sekri ke babiang tam ya ke district bat ke basyairu ban ye kran ha ke ktien ke thlej bat kumjuru ban ye kran bat ban penbet kam aka paket ke jungi ke history jungi isyong ba kidon ki thlawai nadu khpor jong trosing por jong kemoba re ngide ban klet pat kadon ru ka phan nomai hati spasnam bomshwa te la ni bangiru e biam ni ka phan nomai ndrei manta ki ni ki license me yo i happy ko itai phan nomai i bai lam nanti ka sik ka jungi wat pidi itai ru kan thei ani long miru re ngidon ka jisne api pat hakitu kislam barhadu mata meneru ba bin mabin flatrei kam ka banginong na musu kliak na klemput troy ndrei iki ba ladon mata ko seng balang mala khat pros neme layak nanti kum present na muslim ala kawe bat nilai kendu sibunun ki deputy commissioner ngambong ba maki kinong deserve ndrei nakan ni jisha ba kibun ki officer la kadai hapo jong ka district ka jungi nimjio ya ka contribution juki hadu ka ba hila banai hapo bacela hapo ka district ka jungi kungi seng malang lebo baret baloi ladangi kren hagi issue dan kreu mo ladangi kenu pi isu bagi tengan kemi kala hikaya ni beni kalenti tengai ngom tangko kalau ka beni kan usaha ini benar benar kaya dia kena nak ke district ka jungi abang ilum kunne tidak merata sumdang kaya kita ni pension isu tu ba kadai gelkor kapan kamhe ba kamya pinanglah syu manai ke syakri yang ni bakam nalo tisu ba pun ba nagai ke cuma apa kinong sistem tu kan dong Ribhoy ni kaya ke bai ba rino lelai kumpul mentah ni kasi ko pakapang ta na mentah bejungi bersa ti kemau ini kalau tu lesuk kan mau dengar kumpul kinong elang ne ni ba asibisi makren ba kira manfaat lem sini kinong kam kinong elang ki ba start banilam ya kari bagi saya perlu kalau ba kadang bejuki umka Federation of Khasi Jinja Garo people ni so du mensim so dum mensim haba terus kata license imta kiladon na bo ka disik jongi dengi i gejing tre jongki ni i gejing corporate jongki pat ba jong kadang Ribhoy ni ndai gimla le nomor kamde por kamde ti jongi le government ni kalau pak buat kalau bu yapi ba nam i no nampak disik kami ndai kejing kepat kejonga kalau ba
kumba nakaliang jong gue beri teman juga tahu daluan dapat snew ba ladang itu nak kejengge kapan nakaliang jong ke distrik jongi nomor kumbolong mentah kilodan hakli hisut kantakel bat keju kopor kila penirap sisu yang ke distrik jongi ladang itu hitam hak nomor mentah Hikum milida, wat penyelong pun kalau kami negeri penting, negeri musim lari. Ia pun bersah, hidup kecil ada. Tak kaya baru ada nama apa, Sikri, nampak perbah dalam kerja Sikri berkuih. Desa kau bernawan mengklam berbentuk fast food. Baru indong panik, Henry hikum gawe hidup dalam distrik. Yang terang, ai musim yang officer, ai musim yang perbah. Let's say kena kita kecil keteli kecil jongi bangilana nilai persat ikan itu. Mentapa cai om tang bangilai persat kelam hindri sibuk ikam. Kiba bahar kiba pilale baru kesesat kan mau nak kita perbah dari polisi. Dan kalian jongi Indo di imam manai ki hindri ibu tang kecil doai. Boleh try kan nombor nom tahu. Manai ki kebun kebun. Kum kata officer. Pokok jelagi dan kecil kecil. Kumpong enggak fitin jenis kriyo beliau beli jenis kriyo beli. Tapi ru kumpul officer, wat maniru kum ginong yalam, dan ginong pokok kayak propose ni kalau mbak insyakri yang kita pak. Jadi jenis kriyo beliau beli jenis kriyo beli. Bat kunjur agak kahima, kita pada jemputan dokter. Bah katuan kidisi kin itu yang kali ini mesti jumlah hal yang konsep. Jadi demo pikong nilai yang absen kita kasih politik saja boleh. Because of you. Ketika ini kejumpi, yang ini ibarat hak dong dibuat. Tak kabur kejumpi, pokoknya khusus long, dekat di bagian dari hak betul. Dimodifikasi ini, bila fluid mesin mengkli, pada itu kadang dibuat berkoi, buat dari tidur seluruh karya berkoi. Tehak dari tidur seluruh ini yang balak pernyataan yang karya berkoi, yang beranai hasil, kom dia beranai hasil, jom kadang dibuat berkoi. Seperti kepaning, Andre abang ngai yang jingkret kejopi kamtam mapikret bermain yang jingsai di pada makin day banding, kini ban pikir, kini ban sumar, jile yang dipersah dia tu, ini hantar yang jingskam, bagi jinglong confident kejopi, bagi pada kini bagi syariah ini. Ladang ipet lagi di comment section mah, nasrai beta kita bagi sudi api kumtu mereka pun mereka api. Yang jinglong menjumpi, pada bersih menjumpi. Pipi lalu kumka men, jogi ya kaba tek dari dom sebab dom ladang iwan api. Kaya kaba I suggestion dom api, kaya kaba api, kan api. Iru ni dom cuk katakan sim, dah kumui pak. Marba ni pemkat ya leba, ni dei pak dom personal. Ya saya nak lihat jogi, pidon nak jom keji, nak lihat jogi pidon nak jom keji. Teh habangi warna kadang kami tekan pak habang advice lo pibo ka riti ke dosu jadi aduh ayi ngasar bro sim lakran kaman ke bahe ni syaitan ni kita perkara automatically hagi sudah te kalau lu kali kita sedemiru pa nadu bawa lo pi dadon kanu mana kecil lane kecil yang ku bagi kapai pak lane kanu lo bentar pemerintah pipi lah, siapa nak action dan makan ini banyak kan problem. Kumba piwan siapa ribuan distrik nadu sekarang. Kat kendai arkhoi lah yomat yang maba aja untuk COVID-19. Apa dengan kat itu ijing baru hilang sisa ya kecil. Sacrifice aja ni. Pim salia, pim Smith penting banyak kenduk. Ban lagi hidan lagi hamam lagi silau di tahu. Bandung banlang menaik awareness. Ban yolat sisa itu berbentuk segmen. Ban penek bangsa ikut kesuba juru ban yada yang ka jingpang. Hampir cuma tin bergerak. Kikam kicing identiti negara pesokar lesena ka decision position kita mendon sibuk kikam identiti dan fin pendek dan ringin scam balangba kajing dan kejumpi kajing sim inisiatif kejumpi ki deputy commissioner Benwan Hadin Ru kita tip bapleng dalam dan kamu dan Iman, kemudian sibun ya kan ikat-tenial memang pilih sekri, ya amat sibun terlihat kam ke Melang Salang, nado kikam naskul
jong ki nongrat unjuk jong ki nong semcar senong perkat karbat kampung de shibuna let's look jaga kama sokar pembeli menteri batkan mau ya karibu distrik ji kembali lagi sekali lada dan case di bandan hakti jong ki nasihat sisi des kerja dan betul saya sini ya karibu distrik kita kerja dia jumpa di katahi kede kakam kaba most important ini kakam jumi kede mostly public relation dan ni la aban banya day kita ni la banya train yang bagi katahi la serve purpose 60% kita kerja yang keren then I could play about irang mak badan kami I could play nang mi phoi baro masih dengan negara but I could play baro kirang basnam naklam nak bani kundu baru fai kirang basnam kalau pakai bani kundu e baro tambah dia tu dia pingi through Google Meet ngala ia kundu e baro so ia baro kirang basnam so I'm very happy ngayo bantuan Malaysia kan ni kedong senang macam kena kalau mesin baal ya kan bantuan cari baik mesin banyukong kedai hau kerja lain mengenai promotion na blog question ni di ketua balotang naik mo nang tu malah ia transfer mo kita sudah berikut di minta mau honorable advisor in government ex-chief minister ni Dr. Didi gunakan untuk Polri dia bagi the chief minister ia kan sampai ke pun yang dia kata dia ke kan kebagi poin juga masalah ini pun memang baik so it did happen kata bagi so here I am after 3 years 7 months only but hadap dah kerja ni ni malala dan yo ekjik jam kibawa but kerja ni terang jam lebih baik orang macam ni hibun bagi penting ya kan nama bagi satu pun sengkalam pun problem tindak problem dekat sebenarnya badan problem tindak ni itu kamu kan rei dah bosok rei siapa sebenarnya rei tapi baru just phone call away ya baru lagi phone call na so you just phone call away but malala solve one key issue because ya syarat kita dia kajing tray kajong pi dan la kajong I respect that kajong jangan ki syai na bukan tray but kata respect ipi kalau ka mutual respect each other kata hi kadai bawa kajing nombre bangin ya brom but ni snap ipi dia kata ni ayo kajing tray na kajong pi but na semua but come tam aku akhirnya di sini Arsenal di belakang aku wait dulu Arsenal kali ini semua but semua ini baik apa kita cooperate kalau ke kam kepada betul dari apa aku nanti yang kita bahas baru di lalu lah yang terdapat CCM semua kita kajing training kajang pin na te lakam ia kajing room ka khlam support kisna kita te tani kade ka ka ba masomo hai ki baro na ba daladi hi na no mai re te kajing training jamba ro ki ramba ki ba mila ban di job masomo hai ni ki jing tho ki jam ki baro I mean I'm just doing my duty dan it's so much gratitude. It's very touching. Ya kami she in my life. Ya kata kajian dia bilang, kemudian orang masuk tu, mana dia kata ni kerti dostur jeni kumpu orang ini paling kadai kumpu kodok ini kasi kadai identity jeni. Tidak ada tentang ke identity te, I mean lekna pun jenam tu. Te ngar si om ni kita kali kita memang kita ada pun just nak dengan orang asal. I like to be known as number one, number busy. So I don't identify myself with them. So kata ngar nasno kia kai kata, ngide bentuk ke identity dah jom, ngide bentuk ke senang dah jom, karya dah jom.
but Nashem mengenai boy gadi tu. Matra ingat nak menurut orang berubah. It's the richest in culture. Ni ke syad, ke put, ke tem. Kino ni boy kena kiba wanca kemat.